Ovde su arheološka istraživanja početa 2004. godine, pa zatim 2007. 2012. godine su bila istraživanja, ali jednog objekta za koji narodno predanje veruje da je dvor Pavla Bakića ili kuća Pavla Bakića. To je poslednji srpski despot koji po istorijskim izvorima zaista i živi negde na Venčacu. I tragom te priče arheolozi se pojavljuju ovde na Venčacu i nešto što se na terenu tada videlo, to su obrisi jednog objekta. Započeta su istraživanja na Mađarskom groblju i tu smo otkrili ostatke monumentalne crkve. Naravno, nismo očekivali da ćemo imati ovakvu građevinu na ovom mestu. Radi se o crkvi koja je građena u srpsko-vizantijskom stilu. 27 puta 14 metara je u osnovi. Dakle, ona je poprilično velika i nema sumnje za nas da se radi o vladarskoj zadužbini, jer ovakve crkve i ovog tipa crkve grade uglavnom vladari. Upravo arhitektura i freskoslikarstvo govori da je crkva sagrađena negde sredinom 14. veka. To je znači vreme najvećeg uspona srpske države, vreme cara Dušana, eventualno vreme cara Uroša, jer slikarstvo je negde preliminarno datovano u treću četvrtinu 14. veka. Onda se naravno pitamo i zbog čega je podigao jedan od srpskih vladara iz kuće Nemanjića ovakvu građevinu ovde. Pretpostavljamo, to je samo, da kažem, radna hipoteza, da se radi o episkopskom centru ili mitropoliji. Jer 1319. godine Milutin je izgubio Beograd, a time i sedište mitropolije beogradske. Dušan jedno vreme kratko drži Beograd, ponovo ga gubi, uzimaju ga Ugari i sasvim je moguće da je zapravo ovde rešeno to jedno pitanje, a to je pitanje sedišta te eparhije, koja nije potpuno bila izgubljena, njena teritorija, ali nije imala sedište, ono je bilo izgubljeno.